En les darreres setmanes hem conegut a la Comunitat Valenciana, malauradament, alguns casos d'abandó o semiabandó d'animals de companyia per part dels ajuntaments. Amb el coneixement d'aquests casos han obert expedients a les persones que mantenien els seus animals, gossos, en aquest cas, en aquestes pèssimes condicions. Anem a preguntar als veïns i veïnes, en aquest cas de la localitat d'Alzira, què semblen aquestes mesures. Són suficients? Anem a comprovar-ho. La meva opinió és que els càstigs o les multes cap a les persones que maltracten els animals, en especial els animals de companyia com gossos o gats, haurien de ser més dures. Jo crec que n'hi ha molt d'abandonament. De fet, ha eixit un cas d'una terrassa per el ferrobús que tenen un parell de gossos i demés. No és només l'abandonament, és les condicions com els tenen en casa. Sí que haurien de tindre més mirament de castigar aquests comportaments. Jo penso que sí. Pues és que no coneixia la mesura, però vamos, qualsevol mesura contra l'abandonament d'animals i maltractament me pareix bé. I com més dura millor, perquè hi ha una llei en marxa, no?, a nivell estatal. Ara, qual cosa que es posen les piles els ajuntaments y que faça falta, y sobre todo los ciudadanos. Hombre, a ver, con la ley que han sacado ahora y todo, pues a ver, yo es que estoy en contra de eso, más que nada porque estoy también con la adopción y todo, adoptamos un perro yo también, y a ver, sinceramente me parece muy mal, la verdad es que me parece muy mal y se debía hacer algo más, aparte de... Se ponen mucho por las redes, se pueden quejar mucho, pero es que solo con la palabra, si no salen a la calle a quejarse, no van a conseguir nada. Tanto con los impuestos que suben, tanto con esto. Por mucho que digas y por mucho que se quejen los españoles, por mucho si no hacemos nada, nos vamos a quedar igual. Entonces, no vamos a sacar nada en claro con esto tampoco. Igual que, o sea, no sé qué decirte la verdad más. Pero es que es eso, o sea, si no movemos, si no hacemos algo en realidad, al fin y al cabo, por mucho que digamos por palabra, pues sí, todo bien, pero al fin y al cabo, si no nos revelamos que digamos de verdad o salimos a la calle a quejarnos cualquier cosa, no podemos hacer nada. Claro que sí, claro que sí. Que encima de quitárselos, multarlos. Y ya, y que ahí queda. Es que no se los pueden devolver. ¿Para qué van a tener un animal? ¿Para qué quieren tener un animal? Para tenerlo en esas condiciones. Es que un perrito, un gatito, lo que sea que tú tengas, mira, se vuelve parte de uno. Entonces, para tenerlo en esas condiciones, ¿para qué? No lo alimentas, lo dejas afuera, lo dejas por ahí. No. Que multa y que se lo quiten. Ya está. A veure, este tema, jo els animals penso que són com una persona normal i que aquestes sancions no deurien de ser així. O sea, si tu tens un animal tens que tenir una responsabilitat com a ciutadà i suposa, no sé quines medides se podrien fer així, però un poc més estrictes sí, perquè estem parlant de la vida d'uns animals, saps? I pues això.